노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 뛰는 놈그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Champion, 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 champion. Everybody knows it, Bravo, a champion, 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 champion. Solo, solo, bayo, solo pa, man.
mataua o olea le pungai ua e Whaapea mai o fea lofa maori o lea lofa tau i le oti ta lofa i lo manatu o lea wa e tui a lo fatu e manatu o le amatanga ia upu maui loi mata na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga ua e ilo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua le lea uma i le ala Sila maya ia i nei mea ua o whai O lalo i whoretu ngā mau o te tāu atu Ua o fo i mai ai Umatu o si o uola Whasia i ta i whaiti o ngā Ai mo oe o te le i whaafiti Sa o whai a mea sili sili Talia oe e lo ua inga ua mautu le masaninga O a uma o whaitionga Na malo oe i lo ua lofa Whai mai e te whaatau maa Ne ulangia ua tele o tangata o nei mau mea no manatu Sau fiti Tio mai le alofa Ia pese mai no la ia Sila mai a ia i nei mea ua o whai O lalo i wholetu ngā mau o te tāu atu Ua o fo i mai ai O umatu o si o uola Whasia i ta i whaiti o ngā Ai mo oe o te le i whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ai mo oe o te le i whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia le nā o le pese tauloto e loa i le TANOA AVA i aso tōna i uma. Pese na tūsia e sio tina pele ua wala au i hei le atua. E whaamanatu ai lava lana tāleni. Ia ai sa usu ina e sa vea mapu e ina le nāli pine le telo tausanga ua mawai. Ia lea ua o mai ua whai ma pese au tū. E amata i le polkala me ma ua lawi loa ai foi. Ia le nā pese na tūsia ia mamafau faunga o sio mātou tina. Ona o mea moni lava na tupu. E le kau whaave ave avo o le ami o reko inga le teimi o tala vau ma au le lei le unu ngali. Au le lei fo i mo le mātou tama. E la lata i eita mai tai. E a ngā usua le pese a mai. Sila mai i mea o whaia mo oe. Au te tau atu o lalo le tō ngā mau o fo i mai ai i lau a mio. Mana tua i pēa le tina pele le nei a inga. Ma ona toi sauninga i le vai a so fau.
La fai tele, la fai ali. Le ulu wa i ali so alo fa pale pale mata o le alofa so alo le utele tu manu vau la vea. Ia ele ngalo o le tina. O le atape o le na pese mamana tua ai ma o si le fia fo i le atunu. O le pese na tusi au a au. Ma faa upu i au ma fau faunga. Vi o lava le tua le deitai au fau. Wa la fai ma. Pa lei fua mai Samoa i whanunga le lei. Ia ai le ngata i le nā. O le nganga whaafetai. A wafo i sa tātou moe ma tō whawha. Ia ai moe ala ala. E pei o le moe pō, o le matua moe pō. Aisa. Ona o lapata inga iana au mai nei. E te tau no o mai i le tae ao le nei. Wa o so fai e le matangi o anu vā. Mai up north. Ai na ui mai ei i le atu fiti ma le atu Samoa ma Tonga. A le wanga i mai nei. O na pola, le ana whapea ai. O le a angis mtua malosi le angi le matangi tae au nei ma to ulu ti munga. Ma lo longa ma mafa, peita iana, sa tu ina atu i luma o le atua. Ia tau tala sa o le tala le, sa ufo iatu po i le aso nafi. Samoa, o mene i e pule ai le atua. La fu i whaafonga mai le au whainga ruenga tutofi le atua. Ele i alo ta mala fo i ai. Sa la tu ina atu fo i matatalo i le atua ina i alo whangia le so. Ia mantai au, mananei. Ia malanei vai aso atoa. A o feta loloa i le atunu i ana fe au masani. Ia o le nā foi. O le malanga whaavao malo mai leisi atunu i leisi atunu mai New Zealand i Samoa, ma le Pasifika, Australia, Hawaii, Amerika. Ia ma le lalolangi te le nale. A o le nei le tae au, langona ai le whaamaulalo i luma o le atua ma whaaftai atu. I tātou ta talo whaatasi whaau au pēa langa o lea lava e le i pē, o lo o iai pēa matangi o lo fau mai i le atunu nei ai maise le ai tele ta maki makaurau i au kilani nei. Ia tātou talo pēa ma whaatutua pēa i le atua. Ia mo le vāvenga na te whaia. Ai a le vāvenga na whaia i le atua i a te oe i le tae o nei. Wha moe i a te oi le poa na po, sengia le mauli mai pei o le tangata uoti, ua le iloa se mea, ua le aise wha moe moe. Ai a le tae au le nei. Ua ia fangu ma wha ala i a te oi. Le vāvenga ma tautia le nā. Le ai seisi vāvenga e siri atu i le vāvenga le nā na whaia le atua i le tae au nei mo oe ma uma i tātou uma. Ia e pangalea. Nisi wafe moe le whainga malanga. Wa siasi fo i ai le tua. Wa ufiti ai le na ainga i le ao pongi sa. Ia, mātou te talo i le mana wha o le tua. Ina ia pai atu, pai ane, pai ifo, i loto ma nganga. Ma watu ai wha mai senga ma le nganga wha vau. Ia, toi oso le la o le atua e pule. I le aise e tū ma te te pe ao o ina whaia le whina ngalo o le atua. O ia na te au maia, o ia fōi na te toi wha fōi atu. E whai le moto, tori le pula, ai wha ta whea pulu i le vai. O le atua, ma le whina ngalo whai tō tasi. Vi ia le atua ma wha awhitai ai i le soifua, ua maua i le nei tai au. I le lo le tātou atunu. Whātulau ma whatalofa, pa ia la silasi o Samoa i ona tulanga whalupe. Le tāwhatolu o le vānu nofo ma le vātangata, le vātapuia o Samoa. A wāpa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le anganu. Ia ia mantua, e maua lunga lava se vi inga e tatau o na si ia lana au whai ngā luenga. Whio i o le langi ma le paipasido le tala le lei. A wā Samoa ma sona manuia le ainga sa le vi, wha malo whai o le whaiva pa ia. Wha malo le ngauturi, wha malo fo i le wha no manu i le atua. A wā se manuia o Samoa i le ngata i o tātou teitai, ma o tātou tangata o lau whanua ma ele ma atina e a Samoa. O lo o tāpua i ma wha muri mai i lau whanua ma ele o le tātou atunu pele. Ai whape nā fo i a Samoa i atunu o le lalulangi. O lo o no pia i ai. Ia mawhai ai lana ia fo i sa ilinga malo.
alo fai o le faiva Samoa. Whaatalo whatu, lei atou sa vea le urua i ali i se yuli, ia, pesta ta maare langi. So alo, Al Harrington, tū manu vau le vea i le nei ta heo fō. Ia, a fiu mai o matala mai au i le mauta nei, o lea ua whaasua le tātou laulau e tau le lea ma au manga ma le tausala. Ia, ava mua le atua i se teimi. Ia, ai tapa se ipu momoli ipu o le tai au. Tau bafa se ava i le whaafonga tapua i mai. Ia, ma le tapua inga. O lo o pati ri mai Samoa. Ia su toona i uma. I le tātou tano ava, e te maua i le sao i le eise me whaapi o pio. Ma se mea whaala tua e luatua i. A e le fia ai, ma e whaali i ai. E alua i ele su ese me ke ka ele, bai ka whawai. Au kako kariea wa true story a me tātou talanoa, iai. A whea atu i mauta malawa, whata alofa i te bam tina mātutua o le atunu. A lole sau fōman ria whaaftei fō i te talo. I lau tōu fō i tāpua inga le leoa. Ia a olo manui ai whaiva o Samoa man tama whanau. Whaaftei fō i awhi mai o te matuai loa le lei. Talo sanga molia e awhi mai ai e whaamanuia i le pulenga le Radio Samoa. E whaamanuia i lana au whai ngā ruenga. Whaafetai ta mamtina mātua. Whaafetai lau tōu tāpua inga. O a fo ngā singasa o whi ngai mo utou le nei teimi o le tausanga wa ngai mai le tau malulu. Ia, whira ngālo malia. Ele o se tau o sa vea. O le nātura o mea ua whaia le atua. Ai o le tangata leanga. Wana ia wha leanga le si o manga. O le pāneta ma le lalolangi te le au le lei mātango fia na whaia le atua mo i tātou uma. Awa le tau te whaafonga la vai ai o te whaitaua tua ma oto se tasi o vaenga le tusi e tau. The condition and the seemingly mad behavior of man. Ioi, o le tusi na tusia ele li I scientisti. Ma a se li I fo ma I fo in. Australia e swafa ia Jeremy Griffins. Wha mai le tusi. Ma o le aunga atola tusi. E wha marmala mai winga o le tangata. Le ambi o le tangata. O mawhauwhaunga o le tangata. Ma ngāi o inga o le tangata na whai. Le wale o le tātou whapene. Ioi. O le mawhauwhau o le tangata ma le loto o le tangata. E mafua ai ona le anga ma fumfa mea uma. Awa no whamtela. A wha sao lava lou loto ma lou a nganga e sao lava. Nei se mea le eitai fwoi, le stangata ma whai fwoi. Se I vanga nā. Ua whai, e se stangata wal mela le tātou tau ma whai ai. O ma whauwhaunga le lei o istangata. E tau ma whai ai e whautua ina. Ia istangata whai mea valea, ia ni wal popoko ia whai mea valea. Ia ma o e whauwhau mea ina ia whaaleanga se mea ma whaaleanga. Ni ati na e le lei. Pa o se whai ngā malo le lei. O le tātou ngā ruenga la le nā. Le tau whaasau sa o ia mi o tangata nei. Tua I sa o I lava le tusi le te malo lea. The condition of man. The seemingly mad behavior. It is our crazy and mad behavior that has caused chaos. Ia, tātou o tangata. Ai o le tangata, o le mea lofa le atua. O le ngā ruenga tūpito lava lea na whaia le atua. Tu le lalolangi, ma le manatu le atua, ta whiwhi. But over time, man changed. Ioi, e le minoi le teimi a tūtūru tangata. E minoi foi ma le tangata whaatasi ma le teimi. A o mea lofa ma whaamianga le tuku e le atua le tangata I lona ma whau. E whausia māti na e ai lea to ai ngā to mai ma lea to ai ngā oloa. Ua whaaleanga ai e le tangata le lalolangi te le mātango fie le nare mō tangata. Ua maisi a ngā tūpulanga rua. Le foi lai o mai lava to the condition of man in individuals. I tangata taito tas. O tosi sila mai lai le ngā luenga lo whai nei.
tau mawhai e tau fō la mea winga ma mionga matahanga tangata ma upu fo ia tangata ia ele sisi mwhai le nā mea luas fulwhai tū la fitu aso le vai aso tolu se lau ono sfulma le 5 aso le tausanga e te nofo ai e tau ao ma tau fō le ngangana ma le hamio le tangata ma upu e whai le tangata. You can never do that. So, outside of that sphere and how we can handle this or how we can help and assist the condition of man, a piece of advice. O se fautuanga ma se tua lalo e avatu ia mionga tangata nei. O tau se sila fola ia i le se senga le whamtalanga leo te vatu nei. O tau se sila i le whainga malo. Ma le tua ngai. O le malo ma le tua ngai. A whai a ngai e se tu le malo. O le ale me whai. La tau te tua lalo i le ava whata. La tau te mulu au foi fatasi ma le malo. Isi mata upu e i loe ta tau o na lalango iai. Ai le wha peo le atu te e lawa i te mi uma. E iai ia nganga le malo. Ina ia whaia tu la fono e manuia ai tangata uma. E lo le fo i le tuangai. O tu la fono ia mata i ala ia manuia ai se poloketi ala me le whai. E le tu o lalo. E le fautua i se nganga whaata mali. Ai fau, a le mea le whai. O le whaatonu mai le leo malosi, ma le fia pule malosi. Pei o ia la e tu malo. Mea tonu wale na le tupu tonu o tātou o tunu, ma isi a tunu o e pei o na mafua i tau o te tele ia o lo vesi e nei. Ma na o le isi malo, i le mea o uranium lale, ma minerale, ma aulo, la ma a rio ma mea lai to tonu o ma le swau lai to tonu o le si malo. O na whau oi lea e tangata leanga i o lato ma whaunga e whoringa me o sempea ua moi. Whai mai, o la ua whai mea tau nukilia ma mea tau whaatonu tonu o le pomu a pā ua umalalangi e Iran. Ele loa, o mea na whawhau o le tangata. Dea i le Palestine lea malana administration in Amerika. Wani, whaita wafe, maafe, soi fua ua mai mauai. And that's the bottom line. War crimes are committed at the expense of human life. And America is paying a huge cost and price for that. No fola mai mawhawhau I lau tala nau te whai atu mafua umanei mea I le loto ma le mawhawhau leanga o le tangata. Loto leanga le tangata. Le whaamalia ina le tangata. I mea ua ia maua. Mos whate te inga foila. E le mawhai o na nofo le leitu le epa ma le itua ngai. Aisea, ti ngā le loto. Wale au sia le whaboe moe I a lava ni whai pule e whau ai lona malo. O le ala fo I le nai ala ino mafua. Whaunga le anga. Ona o le loto ua le anga. Le mafau ua vai ma le anga. Ona tupu ai loa lea o le vevesi. Tupu ai lea o le fete nai. Va le fongatia, va le fongava. So you get where I'm getting at. Now you do understand now. Nela wa malmalam lele. Afatu le tatou ainga. Tatou ainga ilunga ole apio foringa. Facebook page, uso matua fafine fatala fat malole soifumanuia. Ya, whapena fo ia I la tau o paanga tutino I lunga o le tātou YouTube channel. Whatalo whātou le atou savea I a te oe. Ya, malo malei fo mai I le nei fo I tae au fo. Ya, ai le ngata lai lea. O le whaatalofa whaapitoa lava I lunga o le tātou ala leo le FM
tasi o ono tesi ma le tasi FM 106.1 le tiu fofonga o Samoa i au kilani i Aotearoa lele ua lea atu i le vate tea ma ua tau nuu i lau whanua ma ele o le atunu pele Samoa. Whaatalofa i leu so ia kota mau hunt ia ma le latou fo'i Polo Kalambe ai maise fo'i ia o le latou taxi stand le na mai le nisi mai i nai loto pa o le our taxi stand air tailors something whaatalo fatu leu so ia kota mau ia whapena fo'i au tu paanga uma taxi stands around the country that are serving the public of Samoa ia pia fatalo fatu i le paia lasi o le tatu ainga e le ngate le na fatalo fa pitoa lava i le fionga whalolonga le swafa ia lupe matasila po le fionga fo ia sala le lipule o le tatu company la wiloa malana tautua le motonga upholstery and furniture ia e matautia ala wawa ai atu iai ia le ngata i lato mea fale tau ngata ana ngata ala ua whaafai ona o le lofa whaasoa o le fionga i le whaalolonga le swafa lupe matasila ma le motonga upholstery the motonga trucks and machines for hire ia e tasi ali telefoni te wala au ia o le lua wha o na wha ia whai wha mole fia wa ai i au lau mau no fo mau seki ngo fo ngā lo ia i lai fungalei ia maisi vaenga ese o le wala au telefoni le na ai wha pio fo i umatua le anga whaia ia lo lau whanua ia ua tauna kilia ia ma whaatoa ma tāle lei ia o lo iai fo i masini ma whaia ia na wha na tasi le lau ele wala au le motonga trucks and machines for hire i le lua wha o ono wha lua wha o ono wha ia ai le ngata ele na o le tāwua ia o le tū i le o ngā tutonu ngale mū o le taulanga ia pia o le motonga hotel whatalo lupe patsila a tonu o taunu o atu fo i ma whaise tala ia mwhai i fo i o na whaalawi loa pisinisi ma au nanga ua whaatino le nei fo i tamali ia la fo lau whalongutu nei ua mwhai ona oka fo i le motonga ia meo o warehouse whalitele fo i mo company ia e mwise lava e mwhai ona lato whaatino i naile whausio mene i o hall mo a onga mo e kalesia ia e wha ngā ile polo keti fo le $1 million upgraded to 2 million. Katalo fatuai ila ufionga le whalolonga le swafa le pipatsila sala ya alo le tautua ta imana ia na tina ele leo lo fatino ya wala le ngalo yake me umalava na emfai le fatino ele tato motonga na alo wala awa el telefoni le na lua fa o ono fa a o le hotel pa fa ua fia mosebet no foi na wala au le lua fitu o tasi lua fitu o tasi whaftai mo le wha loalo mawalunga Sarah Avalani Malik talo whalawa watching you Severe from the Gold Coast in Australia ya o leta whalongo malol soifua pepine Navy ya mautu mafa mole tufa tato polkalamina ya telefo i la tau e mai moa ia matalie mamala malama i mea o lo tutupu lome tuitama polonga le upena unasa ia whapea fo i sila tongiola ia ma fuatia born tala malie mo tau vai aso le na seipa vai atu nei na longo puia li i matau longo ia malapata i tuai i se whaamrianga o le atau nuu mai Samoa mō tātou tangata i au kilani nei. Mana tua ua ese le si matanga ruenga le malo le wai nei e tau o le Export Authority o le pūlenga o le vaia o le tū o tātou o loa e awina mai fafu. Ia, sa wai la le aviai a le fionga ia salama tua kome a lawano. Ia tau sa via a elofa
so ni mai le mata upule o le container le o sau mua e tu sa male valu se lau tanga talo sa yai ton lo o yai ton o le mea mua lava le o fai le malo o te tongi le malo ma ki liva mai ina wa mai a ona ao mai ia le telo le talo le o fai fato anga o tele le talo ai o short supply ia toi le istanga te fatino ina le maketi e la o mai le container na o fai atu ai lole i le fionga salama tua ina ua sulu mai tavea le atau tatu tu fatasi fatino le mele o fai atu oka tal tolu mai oi o le taimi lava i loa i Samoa o le ale alu container le i le fai tutoa in tia maseina i alatou fale loa i e fatau ai le tatou te o fatau ma fa miliongea ai ngaka nau tau se sila lea o le asau soli le atunu i le mea nan tupo nel taia tale i tu lai fitu ta tala le container walau pae le mamalu o Samoa i mangele la lava i fai le taimi le nei Ioe, a e fio, o e mai sau talo oka le matanga o fie o le packaging ma le tu kana tanga pepa ina fo lele o le fao tanga pepa e le mamai lauwa ai atu i to tolu o talo. Ioe, 5 Tidal Road, 53 Tidal Road i Mangele. A walana e tasi alu malai o le mga fonga. E pasi le titi baila, e te le afa i malai o le mga fonga. E te whasa sao le titi tua i lunga. Na e te wawa ai o le nā e tumu mai e lava i lo i tūtau wanga vale. Le tō tele o le malu le atunu. A apa mai ma le tautai ai. Le sunga a siata. Ia, whapena fui ia le ataua ma le lato fui tautai ai ma le lato porkalame. Whasa la lau, whasa lau e tele. Ia, o le ngā ruenga le nā le na whai whatasi nei. Momoli e toile nganga whaftai. So o se tangata o lo iai le loto le lei, mafau le lei, manatu le lei. Ina i atina e se mea le lei. Ia manuia tangata uma i mea le lei. O le mea le na, e tupu. Nā o mea le lei a tātou te whaia. A tātou whita fo i tangata, ona o lātou mea valea lai whai, tātou te whautua fo i matua lalo lava iai. Sori, te ku ia ngā mea koe ki o huruanga e wawai lori e, kolo. Ai tātou te tala noa fo i le awala ki liva e le sāvali. Ina ia maara malama tangata nei, se tū sole le tau tau whaleanga. Tū lau tau pāsi se pāsa la lau solo. O whamatalanga whawhau e le ai ni vai, le ai ni tino, le whaavaea. Ai whaleanga ia, whaleanga i tangata o le malo, o lo o watu nei, ma o lo o tau mawhaia se mea le lei. Le alana o whaia tua i le vai asolo nei, o le talo o Samoa, e le o se talo o se polkiki, e le o se talo o le fast, e le o se talo ale HRPP, le o se talo a Samoa o poto po le sapua o le o toi se nā pati. Ai o le talo e whawhialo whani ai Samoa, leanga o le talo o Samoa. E le lang buanga le spiko le kalu, pe lang mumu, pe lang me maka le spiko le kalu. No, one taro, a whole taro, the whole of Samoa. O le talo a toa le nā le atunu. Ma li fu nei le tai au. Ia kari ia i lava i ngā a le alu i le whātau lātou. Oka. Mai wha malu lua tuai. Whafte i atu i lau talainga se mau. Ma te i o sangala le li pule. Ia ma le ngā ruenga mātango fie fo i le nei tai au. Sa ngā i atuai i mapue tātou wata mawhai le tātou live. Ma wahalu whasolo a toa le tele o mea sa wawa ai ai. I o tātou te ngata, ta māmati nā, mātutua, wheo lolo, tupulanga televau, e o lava le whānau. Tele tamaiti ana nei sot ka whiwhi. O tu nei mātua, whai mai, na punga i whawhoka mai ki o kala, ka wale whai mai, Mom and Dad, wai, sa vea. I tā mo e mai loa fusi pe o lau whāngau fo ngale. Ia ngal wala au mai o le i o siako mai sori.
Ka me kia ko ka mambo I ale ringa. Atalo fa tu le fa na pele le dei tai au. Le sa tatu ye o mapu e tatu wata o ile maketi le na mai ne ya tatu talo I mangele. Lima sful mal ton o na no fo e lava ina le fionga salama tua. Le sunga siata vavtai le o fionga le tama le malo le konsula o le malo tuto tasio Samoa wa fa le nei tai au. I lau o fio mai a mese foi nisi o lau ofisa. Le komiti whafoe o le tātou whono whawhautua mamalu o Samoa. Whafte yatu fui maono ma utou uma sa a fio mai. E la lango le wha moe moe. Awa o le tupe lalea. E alu sa o lava I le malo matanga ale au whai whātoanga. Awa o lisi vaenga lea na o whautua I nai. Mga watu sa tu alalo le fionga le li pale mia. Ngai tau tisi le fia le lei. E tele teibi ma te whaasoa ai I le atunu. E le whaatino ino le mata upu lea. A tau nuu loa le au whai whaatoanga ma le au ngausi o loa whapefo I le au whai whaiva. I le malo ma le Samoa Export Authority. Ta pena loe au tau. To tongi I nai Samoa. Ai tau na whai sisi senta I oi. I sa va. I pule ona I sa la whai, e ave uma I ai mea mata, ave uma I ai talo o whai o a uma o loa na whai. To tongi ia I nā I le ofisa au tū o le Samoa Export Authority, to e fo I le au whai whātoanga, e whātino ia le lato o ngā ruenga. I uponu, to tongi ia I nā, to e fo I. Le ala nai tā ua I tele, le fausia, oni tātou warehouse te tele. Sa la whai, whapea fōi ia tōmua. Ea, o le a maua I ngā ruenga tangata. Tangata e mai wavalu ma fisi, ma wha mama le talo. Tipi le talo. Ioe, ma wha vasenga le talo la titi, tu whaatasi ma le talo whio lolo, ma le talo la poa. Se wawa ailai. Ia mana teu lola, ia le I tolo fulisa te tele. E le ma whai ni tangata se to se lau, na whai le mea le nā. O le lua se lau anga I le tolu se lau le au whai ngā luenga e muai. Ngā luenga le le. O le ala le me whai. La ua teu loma le talo I nā. A ua anga I mai loa. Le mā lo. Ia la tau komisino fe whata wa inga matangata umana whape nai fafo. Ia matangata whape nei. O le lei le vā no nofo maistangata. The public relations with government agencies. It's from government to government. Ia le mele vavai atunu iai. O le ae umana whai le whaatoanga si toi ina ia watu sele ma whawhai whaotanga tātia la ia ae sau I New Zealand. Tutongi le pasese ae sau New Zealand so ea tule maketi whawhetai la wafiong le li paramia. I le tō wha ua talia ina I le whautuanga ma le tu o lalo ma le nganga whaalalo. Awa o le mea tonu a lea, e mawhai e te tau o na tātou whaia. O le tūtino leo le malo, te tau na saili atu lo ma le maketi. Whai awala e mawhai ai o na whaatosina o tātou lava tangata e whaatau o tātou lava o loa na ngaosi I lima o Samoa. Samoa manufactured, produced goods in Samoa for Samoa. O le vainga mawalunga le na a whaafonga leo loa o uma na so te mai le fionga le li te tai te mao le tunu le fionga le li pale mia mai a vava ai mai ai I le lo lofi mai ua ulu whao Samoa I le no fuanga lea lima sfuma le tolu Tidal Road I le tae o nei e o mai lava le teimi nei wha mole e le ise masini F-POS lau whai whatoanga e ke le alua kumara wafo ya la era kula kosi do whakawhaka le mea e le aise tātou F-POS machine o lo whaongaina nai whakatoanga nai whai whatoanga la iei o e le ai o le cash lava le mea te alua tuma oe lusu lima tā la I le pepa e tasi lima se fulu tā la I pepa e lua fitu se fulu tā la I pepa e tolu te vava ai la iei ai se lau luas fulu I pepa e lima. E whaafonga le bai. E le tau mate mea mwhape mai a mea, e fia mea, ia sene, le mea lea fia le a.
ia le kilo le ai ua sau tātou i le pepa tasi le pepa 2.5 tālā 2 pepa 5 tālā 3 pepa 7 tālā 5 pepa se lau 2 tālā oka le matangofia ia o le tangata fai whaatoanga ma tangata fai talo sa whaatou talo tuto talo i le maketi ma avi le maketi e te iloa le mamapo le lei o le talo ia toi a manei o matangofia e umi ona tuu ma teu a wai a mai o la ua malo le lei uma na whaapepa le lei a watu le wha malo ma le whaafitai salama tua ia le sunga asiata fui maono ia o si tama le nau te le ma uolo na ingoa ma si ana whanau le na e tu malosi mai langa i le tātou a fia finei ai le tātou tai au le container whamalo fuata whaafitai tele lava le anga le lei ai mai se fo i o le a apa mai e veso soani i lea poloketi mua o le container mua le wa mai le malo o mai le malo tu mai i 5 o tangata whaatua i ai le malo talo le atunu o mai le atunu sau soli le atunu o te saula ua matua o solo fai i la lofa pe le container o ene le moso container na sa vula i le pispisa om pe mai kuai kelenga ka ua kulme le container la wak bole se me awo i o yo te vavai talo nei o talo mai tu malo ese uma la vole atunu yo o le container le la sauna i wa le uma na tala noa i le whaasolonga o le mele nei. Ona tu mata manga le o taimi maaso ai moise o vaenga ese o le atunu ma tu taimi ai loa le schedule po se timetable fo lea mo i tu malo e 5 tas o le masina fou e lua i tu malo so o lava la tu te whaia le nā container. Al watu lesi masina o la o iei fo i container tau na sau o fia pe tai lua pe tai tasi me le tu malo le container ia na utou se sila le iai o le ale misi ma le motu le nā whaamurianga e toi fo i lo tātou o tunu umo tātou tangata whainga ruenga ia ale wa lus fulma 5 minute wa te ai nei ia le tu lai tasi i le astonai le atau o savea whapea fo i ma le tātou tanoa ava e te mawali sao. Na yo tātou uso i lunga o le YouTube channel talo whalava malo le soifu manuia le nei fo i tai au ia ai le ngate le nā o e lo whaafonga mai i lunga o le FM tasi o ono tesi ma le tasi i le tātou atunu pele i Samoa wale teimi ale nei o le tala no atu ia whapea nā fo i ona whaafonga mai i lātou whatalo whatu Delaney's rental i vaiusu ma vainganga i le whaletua i a Ramona ia whapea fo i le li i o Rocky i tasi fo le nā ati na e male nā fo i pisinisi o lo tautu o ina i le tātou atunu i le mea leo le aluaku Samoa le sau ka avale o lo i ai Ramona titile fo lunga le website ngale ale Delaney's rentals i vainganga ma yusu vatu elfa maloma le whaftai Honorable ia whapea fo i Ramona ia male uso ia Rocky male au whainga luenga. O tuateo talo whalawa pule soi watching you from Las Vegas talo whai. O Selina Siosi whapea fo i whamai Selina. Maloli soifua sovea vial por kalame alo fatu God bless ia whapea na fo i fuatia born. Whamai. Malo whaftai sa vea o leo ua OTT e mangele e whaatau mai sa utalo i le container Samoa talo whai whaftai te le lava fuatia a lo le on site whaftai fo i le lango mai o me patino ai al tato malo au isi o vanga e pēno vai ato le ise talo por kiki i le bela and let's not use our products and politicize these products, you know. Ele o se mea lelei, ele o se mea te tau, ka kia e se le porokiki ele lea i sisi mea. Ai o mei la lango mai i le whaatau le talo le nale, o le talo lai sau i lo i tū malo.
Kua ke se ori inga fe mai. E fa mole le ataua. E mau sa ka ko kalo mo ile ngwa ma. Fa angale. Ai ke longo fia kalo le ke va go me kalo ngai mapo le lango kalo le ngwa ma e matoti. Ai mai se talo mo ele so la ua ma liu. O le tala lo le na. Sa unga lua i laso. Au la tu le to nga lua i nei istangat. E tangata le matu ai ngane. Ua mata na nana ma fia pepe ma o ta fa fau ti pasi e pia. Ua le fia fa lele mea. Talofa Sarah Avalani Malik. Ia fa pea fo i loa fenunuti talofa lava malo le soifu ma dua faku. Tele le talo le na mai le tu malo o le fionga i le konsula. Yo e safata ma o le ainga malos. Alexis Warren. Talofa Alexis, how are you? Watching you from San Antonio. Ya alumanai au sange pepe talofa lava e sau mate. William Brown. Ele kakaya misi kakange o William Brown. Yaso umore va yaso e o lava le astonai. O tai nau 40 talofa lava malolo so i formulia. Malo atu le tatou le au fatau talo ma le au fai fato anga la o lo iai nei. Ezra Papa Toitoi talofa lava malolo so i formulia. Happy birthday Florence. If you're celebrating a birthday today, o si unga a toa, ia, whapea fo i le vapolo pauli la ulu yoelu unga po. Ka kere fo i sua fo lele ia. Whamai ia Selina. Selina whamulmole. O le tau le tātou talo. O le cash. Ele ise tātou F-posi. Tasi le pepa, lusu 5 tāla. Lua pepa, 5 sful tāla. Tolu pepa, 7 sful tāla. 5 loa pepa, se lau lua se fulu tāla. Ia le nā. Amulmole le iska ko masingi fo le F-pos. Io e koso ai. Peter Falaniko. Eneliko talofa lava. Alola se fumanuia. Peter Stowers. Uso se lau whawhitu. Tasi whawhitu. Ia. Malo whawhitai le mafuta mai. Share our program. Soa Felice talofa lava. O Iafeta. Tui malatu talofa lava malo le se fumanuia. Ia. Whawhitai fo i leo whatau talo. Whawhitai a tau tolo tau loto a tunu mal tau alofa i le tātou tunu. Tele le talo mai sa va il fatto anga o so alo setu. Perché wa leva nga wa kuso alo ma fai anga ko anga. Ala ele fa fa ia so akirei talo fa lava malole so fumria ia fa per foi pastor fune malole so foi lau sunga le fa fengainga ia o tina malolo Mafretzen malolo se fumunria ia elenga te lea o le wanga mai ia tina malolo o Jeremy Salvau taluva Jeremy ia malo va tai mana ia to wanga i ese taimi ia o tanga foi la ia le sue po le ale tulanga wo o ia le tatou talo ele umi tatou por kalame o le tano ava i le so ele o te mau fo ia motulanga tong ona olo iai ia le tapenanga foi. Ia, wa le peaufa ma vai o si o mātou tina. Ia, o le atu se ai i le nei vai aso atoa. Ia, wa le whatasi atu, i toe sauninga whale ainga. Ia, ma whilo ia tuai fo i le to tele o nisi fo i o ainga wo me masani. James Bond, e talo falava, e valu whale tangwai. Mai, awel mole asa vea. Sa olelea oe a sidi ai ia le talo mai ana ia sa olelea ia so se talo lava elelei uma talo se fa manui atu lo taso fa nau ile so fa mole fa tasi ai male my anniversary today o so le talo fa ia e valu fa le tangwa okay happy anniversary to you and happy birthday to you as well my brother and to you and the wife ia male ainga. Enjoy your celebration of your birthday, the double celebration event, the anniversary, and also the birthday for Evalu Faletangwai today. James Bond, talo falava. O futu Kaleopa,
watching you from Portland, Oregon. Tātou wō, ia tātou talaia, fo i mai. Ia, whau lea o nanga ma le tautua, ale siu whonga o Samoa ma le tano ava ma le atou sa vea i le so. Wherever you go, whatever you do, I'll always be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Yeah, come back. Since I seen you again, the last memory ever had is seeing you walked away. The trouble you have been through created my pain. All these years went by, seems like yesterday. I really did feel pretty sad. I lost the love that we had, cause in my mind, girl, you were gone. But I was wrong, cause I still feel strong. Wherever you go and whatever you do, whatever it takes or how my heart breaks, my hopes of you returning to me. For you I'll wait for eternity, eternity. Wherever you go, whatever you do, I'll always be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. The love I have for you remains the same. When I reminisce about the love we had, I feel so much pain. I slowly go insane. You never understood the way I feel, cause deep down in my heart the love I have for you is real. Every day that goes by I look forward to sleep, cause in my dreams I see you and me. I feel so much love, then I wake up to reality. Then I realize it's just a fantasy. I try to accept what's going on, but in my heart it still feels wrong. No matter how long it takes, I will still hold on. Wherever you go, whatever you do, I'll always be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Days goes by and I still long for you. I still miss you, baby girl, and that love is so true. So whatever you do, just stay cool, cause wherever you are, I'm there with you. One love, one heart, two minds and one soul. And I won't stop, cause I feel hot. I feel the rush that's going through my head, going through my body, going through my heart, going through my veins, creating no more pain. My mind is always there and nothing changed. But it's funny, cause I'm still the same. I'll still be here, right here waiting for you. I know you love me true, and I love you too. Wherever you go, whatever you do, I'll always be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Wherever you go, whatever you do, I'll always be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Wherever you go, whatever you do, I'll always be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right. In this update, strong winds can already be felt across the North Island coast, with Cyclone Vaianu on the way. Weather warnings stretching from Northland to Marlborough, encompassing the entire North Island. Most warnings come in place tonight or the early hours of tomorrow morning. Met Service meteorologist Devlin Linden says the Coromandel and Gisborne can expect the most rainfall, with up to 180 millimetres in the ranges.
Air New Zealand says while at this stage flights are currently scheduled to operate, it's proactively offering flexibility for customers booked on domestic flights to or from all North Island airports or Blenheim between today and Monday. It says customers can change to another Air New Zealand flight on the same route within 14 days of their original travel date with no change fee or fare difference. All people are able to hold their booking in credit. US Vice President J.D. Vance is warning Iran not to play games in their upcoming negotiations. The US delegation is travelling to Pakistan today. But Iran's parliament speaker says they want the current ceasefire to extend to Lebanon before talks begin. This morning, J.D. Vance told media Trump's given the negotiation team some clear guidelines. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. A plea for central government to act with pace in an emerging South Auckland suburb. The Prime Minister has signed the Auckland City deal with Mayor Wayne Brown, making commitments across areas like infrastructure, transport and tourism. It describes the planned coordination to build new schools and a hospital in Drury as it sits on the verge of significant population growth. Manurewa Papakura Ward Councillor Daniel Newman says it must happen before housing takes off there. If we don't provide for the scale of infrastructure to accommodate that, we will just be moving the planning failure to yet another postcode in Auckland. That's news. In sport, a late round 2 birdie blitz from Rory McIlroy could turn the defence of his Masters crown into a canter. The Northern Irishman has a whopping 6-shot lead at the halfway mark, the biggest ever advantage at 36 holes. Hopes a few tough months at Netball New Zealand can begin to be consigned to the past as the 2026 ANZ Premiership gets underway in Wellington this afternoon. The game between the Pulse and Magic from 4 follows an off-season with more headlines coming from boardroom than the court, with some questions still unanswered. Former Silver Ferns coach Yvonne Willering's eager for the first centre pass of the year. Basically bring back some credibility to our sport. Let's not now focus on, what's going to happen next year. Let's just make this competition the best it can be, and hopefully then things will fall into place. That's sport. I'm Sandy Hodge. Le dam o tawalunga tuai e tatu talafou I vai whanua e le ngangana peritania lua lava mata upu tāua lea ua mai le va ai tau na ia tatu tapena pena le leipea ia o mea na e pule i lea tua a o mea ia lea ua mai le va ai tau o lea ua ngai mai I lungai up north ua tau nuu iai ave malolosi o le matangi o cyclone Vaianu le ngole o le kinkiki le Vaianu ai tātou tā pena pea ka mai mamawhati munga malolonga o le ai e maulunga le suavai o le apau ai o lau tala lea malosi fo I mamatangi o lau tala lea o le tua alofa ma o le tua e whaafonga fo I tālu sanga tangata e mawhai ei o na ia suia le ala matangi. Ma wha pē fo I mana matangi. Io e. O lo utali tonunga le nā. Well, pē o le so, le ana ta wai o nei le wawea na tauna makwai kuma I kākou re kama. Ia a le la. Ua vai atu lava. Le sulu mātango fia mai ia ave la. Ia lona lua. O le tāua lea o le tauwhia o le taua. Lua vai aso lea ua tauwhia I nei ia ona toe pāpā ni whawhanua ma ni pomu ma ni mea tau fo I le whatontonu. Ia ua malia Donald Trump e tauwhi le taua mo le lua vai aso. Ai whai mai Iran. Sali. Whai au mea koe pala aila ia le sau whauma au la pisi ia ngā whainge I. Ia lala ua whamai la tuli ei o tuli ei ia lau kamo ai fo I o J.D. Vance le sui Palestine. Ia ai ia fo I Iran le kele a se piccolo la ku le la tau fo I li tata I a mionga ma me I e whai a koe Donald Trump. Ia malana administration.
Ya, whaftai o lea la mo tau fia le taua mo nai aso, mo le lua vai aso, matau si I tā ofia tuai. They should have a ceasefire now in place for 2 weeks while they are negotiating in good faith. Ya, whatalu watu o ile I Samaeli, talu flava I Samaeli, whamai. Wa uma le whilo inga ale palemia mawhasa ale angalua e loa le tu malo mea e mangui ai I la tau. Ia makanga kalau kele. O lo so e kupe pea vai lua sa mau I Australia. I o taulo fo ina sui se la tau whai pule. A lena whaatula o tala nafi. La e o mawhai mai. Ua manu malo le whai pule le whina ngore. A le lo. Ma kwa kokolo a I ma koko unko le whai pule. A wafoi. Ma tua whalili I ale mera o iei. O le lato talutanunga e le o le tu malo. Ya lau whai mai. O le tu malo le chapipi. O yo le fast lau o. A whea lau iei tangata na malo I le whai pule. La le sa wha lepa le foi o. Tu iko ke kala pepelo ma kou fau le anga wa na o tolo wa mata nga wa masiasi wa manu malo le malo o la uli malana kapeneta mal fa tutua I le tu Samoa utas o tau wale da le fa fe ai a loto tangata ai to te le tau tala sa afa no foi atu e ma fu esa o le loto le tangata malona ma fau ua le family ina lona mana onga o le a fai ina Olea, le tu malo. Olea, tola iti fai pule. Olea, te teva fai pule. Ko ke fia fai longo la I el kau lokolonga. Mana na o istangata au lango sui tai. Yoen. Ave ese ia tula epa. Ave ese ia mai fo ma le toina la o fo yo. Wale koe au ngā fo, wale koe ingi pulu la wofo la kou ia. Ia oi fo ingi skamo, o li mongi ia, there's no leadership material in him. E rei no kai se mea. Ia vangi o le kua kui rumo ka ngaka fo, e rei loa whaise pā o pāo, ma whaise fola sanga I ka ngaka. JS Sayuli, alii, malo, soifu mruia, Fatasi le tua ma le whionga I le whainga malanga pe a tu ua New Zealand nei o le mafuta atu I toi sauninga o le tina. Ia, maua lo tele on sai fi le mu, ia, ma le anganga le tua whaafitei tele la whaafitei mo whaamaisenga ma whaamianga. Ia, moni au, ia, o whaamianga na ua e pale ai. Ia malau fa solo I lau soifua ia fa loa le tua fa tele li JS Julia li ia fa pena fo ona fa mali atu le tua I le fa muli ma le tapu inga me se foi o nga luenga ma tiute lo fenga yai o Jane vainga out talo for Jane watching you from Sydney Australia ia fa pe fo I le fiu I talamoni manga yo le ngore fiu e le fiu e fa longo I me o talamoni ma fa maoni talo fa la fiongo se vea malo statu talo mtato wa mio le lei ia o le fa maoni ma le ava I le tua e le liu se nai la mio leanga e to afi le mu o fo I le matangi ai sa o le lei ia le na fa tai talo li I le fiu I talamoni tu ngata la ia ta o mai lava ilona ingo e le fiu e fia fa longo I tala le lei matala moni ya malo le fiu la tatu wo le malo longa le si tatu fa si silanga ia tatu wo mai fo ila ia ka ku koe ava o e toi fa manatu le tunu u fa mole e le ICF pos le au fai fa to anga o lo iai ina I le me o lo fa ta wel tatu talo numera limas fu male tolu Tidal Road ina I mangele ile anga o malai ola manga fuanga ai te de alula I malai ola manga fuanga e te alula titi tua I lunga lo tu tonga vale nai te va vai to ile tu mo ta vale male to tele
o le mamalu o le atunu a o le malie ia o tala o le suanga le vatele tātou te tari ie ma pu e tātou wata o lo iai uma ina sui o la tau o lo ngalu lue fatasi le siu fonga o Samoa le radio Samoa le TANOA AVA le nganga ifo faiva ia o le tau te iae le sunga asiata masia la tau fo i por kalame ma la tau tutua ia le fono fau tua Samoa le konsula o Samoa le fionga salama tua ma le company fo o le LAR Sea Logistics LAR Sea and Air Freight Logistics ia tarsia ia to tele i la to o anga i tu pea al watu malau cash i ai se tato F-Boss ia le na ia ma le to tele nei te mountain ama tu o anga i tu Angasala yailo umanao paana na wile tele oaso siya ule o maalu wa o selupe ua olotu Elofai ulasi ina uwatino etasi Ochosi se I fia mai Lofa fa amaoni ta ifa ananau iai Te pai fa atam au ai te musuai
utau au utau shanga ila ubai. Tala falava o le siufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Oh
Pea le nā leo whai pese o le beto tisi papaloa I sa sinamonga. Ia, tawalunga atu ai le tātou polo kalama I le so. Le tanoa ava o whamawina I le nei aso sifulu mo le tasi o aperila lua fe lua sifulu ma le ono. Ia, ono le atu ua fo'i ia le tātou polo kalama nei. Ia, ono nisi o tuatuangia le ma alofia. A o tāpena pena atu ai mo le whaimalanga atu I Samoa. I le toe sauninga o le tina pele o le nei ainga. Manuia tele le whamuri le atunu, manuia te talo. Ia whapena fo I le tapua inga. Ai maise, ia mamao ni pe au langi ia, ni a wha, ni mala wha le natura e o mai. Ia malamati ai le soifua o tangata I le ngata I nei. I le wha lea o lo fau mai. Ia a o ni mala wha natura fo I lo tātou watunu pele I Samoa. Ia ma le atu Pasifika, New Zealand, Australia, ma Hawaii, ma Amerika. Ia ma le atu Pasifika o lo o tumu ma nonofo manopia I ai o tātou a inga mo tātou tangata. O le a tātou o tale pese le a tau savea. Ia tātou te tau ma vai ai. Whemai. Ia, lea ua tu taula, ia ngā ruenga o le nei aso, tātou wheiloa I le vai aso fau, ia, a tu ua utau I le pese lea le ia taua. Nei o mawhai ai ona rent to buy. E ei sau kiwi seiva mani na e tala. E mawhai ona mātou so. O le finance, mawhai ona amate mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai lātou e whausia whale. Whaingo fie mawale. A Chic Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima I le olo atasi, lua fitu o valuli maiva. Olo atasi. O te mana tuaina